Ćao! Zovem se Mina Namćorić. Drugari me zovu Mina Tornado. Imam 7 godina i sa svojom super trolovskom porodicom živimo u fantastičnoj začaranoj zemlji. Mi trolovi obožavamo da se valjamo u blatu. Ja sam posebna trolkica jer idem u školu za vile. Iako se vile svakog bogovetnog dana kupaju i više vole čaj od tople čokolade, na kraju su ipak zabavne. Moja najbolja drugarica Violeta je baš takva. Imate li vi najboljeg drugara ili drugaricu? To je onaj neko poseban s kim delite užinu, smišljate nove igre i poveravate tajne. Ipak, u svakom drugarstvu postoje i svađe. Baš to se dogodilo Violeti i meni. Bio je to najgori dan u mom životu, ali je imao srećan završetak. A da vam ispričam kako se to dogodilo. Udobno se zavalite, bit će ovo super zabavna, ali duga priča.